Wasya wa Muimi. Mwana musesia ni kwa timu tana kuwa kwa ila na wa kuendesya vani mutongo TV ngwataneo ya mukamba kalivu nthini wa kilungu cha Wasya wa Muimi na ende muthanyani wa munthe twithia twinene yulwa mabusio la itha na montheni wa withi wa nguku kou mundu ni wona kana etha enda kukona utandithia kana uimi wa nguku no kuithia nguku na ende kuita kana kuta matumbi masio kana na masiasio na ende twina mutaalamu muthanyani wa munthe ula kwithia itwelesya opportunities kana mabusio ala methiawa thini wa uimi wa nguku. Nita wa Steven mwa makalivu thini wa kilungu watindata natinda nesa nenda utapia musesia weta wata na wekara kwa masito nita Emmanuel Mwankata CEO Farm Tech Consultant tuperusia kada tweka maondo maingi alama connected na uimi na muno byo kutanyukia aimi maito kana ando maito kila cha ilite maondo ma uimi niwa kana taweta nguku uimi wa nguku ti kuithia peke yake kiu ni ngwetekela ti kuithia kwikuoka nondo katika wethi wa nguku twina maondo maingi muno byo maingi muno byo matataleka na chambe ndiasia katika wethi wa nguku ni kondo kwele kwa malukile na kota namba kumaluka nesa byo waisya ta wethi wa nguku kuri chambe andonge maithite nguku pe mundu ezi na wato sui nende ta kwe nende ta sui ne thie ne kwata chao na mina kwethia tina mi tata miyena nitwa sokoni ainge mesa wethi wa nguku bikita bubu indi andola mandivanzi kidogo takambuni thinene iso basale wa nguku mone moni opportunity yako sale wa nguku na mosete maloli makosa siendo mbingi sia kukua malewu asuma nguku matwa sokoni ola mukole maitwa kawaida akekata akoka kathoa kwina machine mbingi sia kusovya lewa nguku ona sia loko na mundu mwese kwake kou opportunity ya lewa nguku yose to muno in large scale lakini pia nako in small scale aya yupyo omundi okelango gandi na konene ya yolo wa opportunities ile ingesibo katika wethi wa nguku nienda konene ya yolo wa transport nienda konene ya yolo wa nzanzo ni opportunity ni mwana wa biashara na muno wanababikia ebindela mu umera mepo kwa wingi tambia na transport beto likabu kwa transport na entrepreneurship we nenda be wambe kuelezea musesia leto kwa se entrepreneurship we then wa uimi entrepreneurship to that twinene lwacho okay ni mobe yako ikoleje be kendo jambe entrepreneurship patata kwenda kwelwa ndeto esu hivi aye maanisha kwamba kumanda na kukwata mwana wako kona utandithia pe kumanda wamino manda ukwate na wambe kuona mwana wako ka utandithia tiko kala udu oketumbo tu nienda kuangalia matatu na ngalezia matatu mbezi ambia tokomela pa nienda kuambeza wethi wangu ku ndu kwamba kuona opportunity ila yepo katika wethi wangu ku ila nienda entrepreneurship yenga likone yeba na ito kitu wasise kuona kambune mbingi ile isobasia ilithia mutu ithia mutu na maitha menaja kwa mana mbemba mumnyaba lakini metha ameze kuthia mutu na mewaini metric tons mathia mambrandi mutuzu mawikele thangwe sio mainenge sietwa mebeke yara makonekela kendo chonde nikena wisa kwithia wisa ithia kendo kene cho maluka sokoni kuko kubi kila tukita entrepreneurship ni kuosa undu ukawailia katika maundu ala kwenda nikenda wisa kwithia ila cho maluka labe pe andola mekothoa nijonekana kibo kwanzia ila mbailu ku entrepreneurship ya with wa maundu manguku nyine kwa asia twambia na baba kwa nini kwa uwithi wangu kuchambe kose transport na kindu gini kindu tutoma kwela serikali tutethesi panene na yose mikakati myailu nundu kuku kambani likumete kuma nguku na no ndatika yondo nela matatu ya na huenyu yes lyo nguku siketani na nguku izo sika wapu budyolo silika bwana ona ngimo na lota ibika asingu kwa u nine kwasia kwa ala magenge matene nundu andola matene nitesi onu nguku sia kwa wanala makonge metha mabwana etumbe mamete mamekonzo opportunity izu pe mundu to mokwata ya kusobya ikenge yuna kama nato miangala mayambeza siano na kuondwa kwa nguku itwa ilobi na serikali yiki ya policies sia kwakisha tona ngale ekwete nguku ba utani tamuiyo kana tangwata kana te mutumba nguku ngale zinya ile kwaso watwa kana mweno lawe na mwina muiyo so nguku aile kwaso watwa na wana policies ya mina kweke ugethia mundu lawe ilobi
na aja komanda ekenge kwa nguko yake na yobe wangali nikakuwa nesa ikabika sini manesa na ngwatia kwa isu ni opportunity mwendo amakwasya kusoja makenge asuma chao makokua nguko ambapo ndika katika transport kana andola masoja nguko ila nguko sia thenzwa nguko hivi zeli ko meats kana zeli ko manana ilale ya oima wa mwe na wa kwanga alikuwa ni aleu tulona kutarajia ukweleu na ndogwa na sindu sena keko kana bandu batona kwa batona lika kendo kitona kuthuru afya ya mundu kwa undu ithia undu wana angale cia iya ikua iya nesa na ige ko na ngale ina machine ya Utandithya ikabika Mombasa yitao ni sawa ikabika Ilobi ni sawa ikabika Balayo bika ni sawa na ila container sikua maembe nisita sina conditioner sia kwa kizembe yabika wingo ni undu ya ile kata yuku nicho kituma tipata kwa policies ya muthemba tojo nika naweza kwethia nguko situ iyumwa pala siumwa ethane ndinze situ kana zabika Ilobi situ kana zabika sokoni pala byo toa soko kana ni zabika sina ila uima wa mwe sia mina ko kwethwa sina ila alia uima wa mwe kwa hiyo ni opportunity aname ko wangale tikaso ne kana twa mina ko sangale ngala yibone ya ukuando kana ne ukwa kiranga thi kana ne ukwa maka muno thithe na kona ye unidu nendo tangazi ya biashara wako okwa na ndinze na kwatia oyingu kuikua wata ila ndinze nguku ndinze na igwa wa mabina maingi wethi igwa na probox ikakuona ngali sia kawaida ngali personal security ndone ape mwisho mwa kwa undu ikwa wa umundi pe mwisho mwana ndo wake ndo jambe weza kwa na nama ikuitwe itembike katika na ndinze na timbike katika ice kana inagwa kwanza lamba nipata na kadaka zakata ibika sokoni either bena madhara ala yibo either ni ambia kwa kana kwanda kana kumya muke na kwaja mundu obyobu kana keza kwethi ona indo na musa mawa ina mane wekata na walaka kundu zaidi yuta ketho yu mundu o ena ngali isobeto kwanza ya ukua na mandinze wisa either na ibika sokoni ya bika ona nina ali la ileta kwa kutumia kwa matumizi make kimundu kwa uju unaona pobe na transport na hizo transport nasia kwa ngokwela ithayo na kwa ngokwela ndinze yuze thatha mundu no alika katika sector yako nenga na transport ya ngoko sizia nyenga kwa ngoko ndinze kuwetha kwa ngoko ndinze ngali yakula zimeka ine la container sitha sisobetu kondo kwenama na ngwatia etha ni ngoko itha wena kala kitacha kwa ngoko tu bana kwija ngoko kita keriane yangali unona ngoko sikua na yini ukule peke ndo kwa kisongo kita sustainability kendo chune keto na ku sustain kwa vinda ya sana you mundu sasa for example yo wangu ngali ya kukua nguko ndinze atona kwekulia pe nguko ndinze sia ku ya naito no ku nikenda we say that na venture into that business kendo jambe entrepreneur ni risk taker probably risk nene muno na ku ya entrepreneur ni risk taker mundu amuka hotelini akaua chapati mubuko mbando nima akaua kilo siana cia nama akaua matumbo ndizime anata akaua kilo komisia muthokoi akaua kilo komisia na ndemo nezo mwana to ko kata ito kuwa no kwatia akaua chei isilie nene tawezi nikikikata nikiotela lakini mundu ucio etha yana mwikio kana ndateka ya mwezo no nekikata no ni othosa kwa hiyo ileta na yulo entrepreneurship pena factors to siasia mundu atambite kwamba kosisia atambite kolika katika project ya muthemba tosu to siasia factors hiva kiendo jambe ni mbesa wina mbesa cia nata na ngwatia yu uyenda kwa kamomba ya gukoma ndutona kwaze kuya kamomba ya kukuna kuku na uyoweka muzia cia ini na kibeti nina ciana nina imwana na ngwatia yu kaisia wetu na kamomba uyakaje ku katika entrepreneurship na enterprise muzia jambe wina mbesa cia nata keli nozia vision na mission ya kila chombo kweka yuto no baro tuiza twethia wenda kwa sija ine ngalo kwa kwa na masia ngoko na kwatia no mbako kama na yungale no undu me design uya kwa kwanzia etono lika kindu cha muthemba teba takeu ethane ngale ya matatu weke ibela paingo ndo makwaza uyaza loli no kwa yanda nayo ene kule o twine no factors tutambete kuma balasi o twine no factors pena nguko sia kwena ndinze sia kukua mundu aya mwakulika ndeno wa biashara swi pena nguko sia kwena sia ndinze ndio songia na ndeto nini kendo jambe nduko asa nguko ne kwithwa wenda kuwa nguko ndinze yo mbele wenesa
ndo kukua nguko ndo enda kukua nguko ndinze kindu jambe peta apena connection ya market na market ni kundu kele jambe no thioke supermarket mbinge si lobi si Naivasha si Nakuru si wherever baloro ndoketha we kana baloro mabika ukakwata order ya kilo siana o uketha awezi neza ki ilobi na kilo miongo na Naivasha na kilo 10 Kisumu ni twa kilo siano kwa ila tokwata yolo soko na kukua tiyo maanisha aiwe mwene usizola mutejo mwone kwa nguko yana imwe kana nguko 10 kana kwa nguko 5 yuone mundu yu media no nenda president naga bena risk taking na bena ku invest pena kindu ngitha age ku invest no kwatia so you say there when we business aki soko yaku wenda kutako Mombasa road na ngwatia you mete Mombasa wambatire kana mete lobi wenda Mombasa ni wisi pando fulani hoteli fulani na mwene magwikie order no kwatia magwikie order na kuoda ila gwikitwe wena chini cha akolima wina uhakika no kwata nguku siano kwa uyo siano kwa u na sio ndo uyenda kwa sisa sija sindinze kwa nguku za kila wote ndo kwa nguku ayo yuka yesto kana ka yabando undi chudungu pa pena enda entrepreneurship nene ikwenda mundu za kwethia ethani lobi no mana wakatano wena order ya kilo ya na mwezi nguku ilobi kwa yiki ya mkulima kilo ya na mwezi nguku wena nguku kilo ya na wena uhakika nguku izibala uitwa ite pa kala ge maana ni kuma bala be mkulima ako bika sokoni nguko sia kunwa kwa okay. Si katika hali ya uima wapo ni sawa na tunene bukendo chupe aspect yalika ya yu musaisi no kwetha ikulia e process ya ku identify opportunity kana kumana opportunity no nengo thena so ndobe mbingi no tayari ni twasisia ya transport na itu sisingi no twambe kutabia musaisi hii opportunities yani wimandanga hata nikenda we say there no so mana we specialize na ipa ni process ipa umanda opportunities kana mabusala mevo ekulia sio kindu jambe katika opportunities cia nguku isenda na cia kulingana na chao na wendi wa mundu na mani wa mundu na kwatia mbeni peki ndo nini na kutabia nguketa SWOT strength weakness opportunities na threat na kwatia threat mabinda maingi with yani bina uskilela yani tie competition ni sinu cha muthemba tosu na kwatia opportunities when we zineza ki ni na bandu na kwaza mbesa na thi bengi ni ndo na kwaza mbesa ngawangali na ngali ino challenges kila kimungu kwata mbe ni ndo na kwata challenges yako kwata ingoko na kwatia ndo na kwata challenge cha soko sinu cha muthemba tosu kwa withia sindu zio ndo tata nuno izinyo mission ila usovete kwandwa kuthukuma no kwatia izinyo mission ila kana kiki ndio kutumite we mwene wili katika biashara osu kwa ubela izi muno byo mundu kwa identify nuno nyindi na akwea ulike kwambia kwethia ngoko ndina akwea likakwambia kwa matumbe nuno wa matumbe be maanisha pe bandu na ndina wakota order ya matumbe katwa kwa wingi pe bandu na kwa die pe na order ya matumbe mamu themba tauna ukwenda kwa matwa kwa uzuka usioka wazi wenda ngali ogwa matumbe nuizi na capacity ka gwa matumbe maana ile kwa modena etha matumbe maana ile nuta mathima kama matumbe maana ile na banga azini leti zianata azini leti sibigetere ekomi no ngwaja kwa uko inaja kuthi kwa kanda nduthi kwa kapron box na kapron box kau ndweza kwitha no agisha pala matumbe wa maiya we maiya nesa katika kwa makua etha kwa oda matumbe ngilizi yana yupo wakakile tu no mana ile tizu ndo siane na ile tizu ndo siane sia kokua matumbe nduzi na ndona ningaleba ningaliyana hata itwa kokua matumbe asu no zizogethia wenda ka pick up taka Dmax kana hata Hilux na kwatia wize ethia na asu akwata ngali na uwezo kokua matumbe aya kwa ku determine enterprise ila kwanza kana betegemea mbe na we mweni wende waku we ni chao wene we wenda kuvenja katika line weba nuno ndo na kwaza nu kwenda kwethia nguku nukwenda kota matumbi nukwenda kuwana ma nukwenda kota leu nukwenda tamundulo wena enterprise ya leu ndana kuthi kwa saka motorbike ununga za FH elo nene ilo na kupagwa magunia yana limwe kana magunia maana ile nikana yuma Mombasa kana yuma ilobi yendete Mombasa gina bala leuzu ka thelela niwanga lezi ke kata niwanga lezi ka shoka yonga longe na inge bana mundu wa field wa kumalo ka kuya nundu ke tsede ethane yebando temali makindu kibwezi whatever akamana angrovetino yenda makunia tatu iya yenda makunia komi weze yenda ngale tuka nima ilobi kwita leuzu ina lewa kwa nangiaba ndu doja wikita kumya
ilobi kana kabuni sawa amboko atiyebu lusio ketha twende na story isu mwana musesia mutongo TV ngwatano ya mukamba kilungu cha Wasya wa Muimini Stephen Mwamane na Emmanuel twende na unena ni selo amaundu mena bata muno thini wa uimi waku no muthitusia maundu mangu ku maundu ma entrepreneurship kana kumanda mabuso naende kwa mosa kwa matwekethia biasala twambo tsemba uthio muone banini na tuisio kethia twende na kilungu twithani Wasya wa Muimi.